inyuma hose ukarondeza uti none genda bigenze gute. Iyo uri kuvuga uti gwa wugara umuntu, Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hariho abamama bakunda kuvuga ugara umuntu. Yesu ahabwe icyubahiro. Ugara umuntu kugira ngo ugire icyo ushitseko. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni byinshi ushobora kubona wa mupapa we, hari byinshi ushobora kubona wa musore we, wa nkumi we, hari byinshi ushobora kubona, ariko hanga amaso ijuru. Yesu ahabwe icyubahiro. Uri kuvuga uti gwa kugira ngo uzokiza abandi none wobabwira iki? Nacu ufise woshobora kubabwira utabanje kuvuga uti gwa. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ku icumi haravuga ngo yamara yo irazi inzira nshamwo, niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'izahabu. Yesu ahabwe icyubahiro. Muri ibyo bihe nyene, ibyo bihe byo gasuzuguro, ibyo bihe byo kubura ibyo gufungura, ibyo bihe byo kubura icyo kwambara, ibyo bihe byo kuvugwa, Yesu ahabwe icyubahiro. Ibyo bihe byo kubura minerval, ibyo bihe byo kubura ruwaye. Haleluya, haleluya. Ibyo bihe byo gusohorwa upanze, ibyo bihe byo kwankwa mu muryango, umenye ukuntu byitwaramo kugira ngo uzobe igisubizo cy'abandi. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ntaho nasubiye inyuma ngo mve mu byagezwe nashize umutima ku majambo yo mu kanwa kayo kuruta uko ndawushira mu byo kurya bintunga. Uri muri icyo gihe gumiza umutima ku Mana. Ntushire umutima ku majambo, ntushire umutima ku byo kurya, ntushire umutima ku byo kunywa. Yesu ahabwe icyubahiro. Igihe ikigeragezo kije kiba gihekanywe n'igisubizo. Yesu ahabwe icyubahiro. Ukabona utanguye kugeragezwa uvuga ati aha ndatomboye, ariko umenye uko ukigendamwo. Haleluya. Umenye uko ugitambukamo, kubera harimwo bibiri, harimwo kumenya no kunanirwa. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Harimwo kumenya no kunanirwa. Yagiye imigabo, none ninde yoshobora kuyibuza? Kuko ariyo izonshitsa kw'ivyo yangereye, kandi ifise ibindi byinshi bimeze nk'ibyo. Nico gituma ndanduga umutima no kuba imbere yayo. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ninde yobuza Imana gukora icyo yagusezeraniye? Nta muntu n'umwe ahari, ariko we bishobora kuvako. Usubiye inyuma ukava ku isezerano, ukava ku gicaniro. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari igihe uva ku masezerano, umaze kuva ku masezerano ariko isezerano ntiribona. Imana irakurindira. Wase kugaruka rizoshika ku mwana wawe, canke rishike ku mwuzukuru wawe, kubera ijambo Imana isohoye ntirisubira inyuma atasho rikoze. Haleluya, haleluya. Kujya imvura igwa ikagenda itoteje ibintu, niko ijambo ry'Imana ritazira ubusa. Yesu ahabwe icyubahiro. Tugume ku masezerano y'Imana. Igihe ubonye uri kurageragezwa, komeza umutima, vuga ati ngomba mfunga umukanya. Haleluya. Aba papa ati ngomba mfunge sentire ifate neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Utangomba ndazifunge neza kugira ngo ndabishe Imana yangeneye. Iyo ubonye amasezerano akomeye uraca mu bikomeye. Yesu ahabwe icyubahiro. Kugira ngo yashikire ntugire ngo n'umukino. Hariho ibisaba guteramira. Yesu ahabwe icyubahiro. Birasaba guteramira isezerano. Mu kuriteramira harabamu kuvuguti.
uri kuravugutirwa rero ugatangura kubaza ati mbega Imana yambwira bimeze gute, ariko Imana iriho, Imana irakora. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana iguma ihanze ijisho rya jambo ryayo, Imana ntinanirwa. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo uraja he, bakagenda bongoranira ngo nibuca, ariko bugaca bukongera bugaca nejo bugaca. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Icyo uri kuracamwo igisubizo kiba gikurindiriye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari abagenda bakuraba ngo mbega buraca, icyo ukora cyose uri kumwe n'Imana ntuba ufise amatwi kandi ntuba ufise amaso. Haleluya. Iyo uri kumwe na ndiho, ibyo bavuga ntabyo wumva, ibyo bakora ntabyo ubona, wowe umuhanze amaso wa wundi yagusezeranira. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Igikora no kuguma ku isezerano, igikora no kugumiza umutima ku Mana kugira ngo ntuhave usubiza amaguru yawe inyuma. Turasoma irindi jambo riri muri Yobu 28:28. Bakundwi gushika ku 10. Twumvirize ijambo. Iyo mu gihe witwaye neza, mu gihe cyo kuvugutirwa uko bigenda inyuma yaho, iyo nzira nta gisiga shamero kiyizi, n'ijisho ry'ikinyakabaka ntigigeze kuyibona, n'ibikoko byihayagiza naho byayikandagiyemwo, canke intambwe y'inkazi ngo yihitemwo. Baramvura amaboko yabo ku kibuye cy'isare, bubika imisozi bahereye mu mizi yayo, basatagura inzira mu bibuye, amaso yabo yitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ndasubiramo rino jambo. Iyo nzira nta gisiga camero kiyizi, n'ijisho ry'ikinyakabaka ntigigeze kuyibona, n'ibikoko byihayagiza naho byayikandagiyemwo, canke intambwe y'inkazi ngo yihitemwo. Barambura amaboko yabo ku kibuye cy'isare, bubika imisozi bahereye mu mizi yayo, basatagura inzira mu bibuye, amaso yabo yitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini. Yesu ahabwe icyubahiro. Muri cya gihe cyo kuvugutirwa mu gihe wabyitwayemo neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiza kugukanga ngo habaye iki. Haleluya, haleluya. Iyo uri kurasenga, sengera cya kintu kimwe Imana yakubwiye kugira ngo gishike. Fata umwanya nturekure. Gira ibyo wimya amatwi kugira ngo
ugume kuri rya jambo. Hariyo gusenga ubudahumeka. Gusenga ubudahumeka ni ukuvuga ugumiza ko nturekura. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu ashimwe. Mu gihe uri kurasengera ikintu ugatanda gisengera mpaka mbonye gishitse. Iyo uri kuratambuka mu barabara ugatanda iko ndasenga, fata umwanya ugenda usengera cya kintu. Yesu ahabwa icubahiro. Iyo uri mu rugo uri kurateka sengera cya kintu. Iyo wicaye sengera cya kintu. Hamagaza. Data wenyene yaratubwiye ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Ndakwereka ivyikinze. Ibyo utigeze ubonesha amaso yawe je ndabikwereka. Yesu ahabwa icubahiro. None uwo muntu yaduteye iteka akatubwira ati mpamagara. Siye connect rero. Si limited. Yo barakubwira turagerageza hanyuma kandi muri kumwe n'umuntu. Ariko data wenyene yarakubwiye ati mpamagara je sinigera mba mu kibanza cyako. Haleluya. Telefone ajewe sinigera nzimya telefone. Yesu ahabwa icubahiro. Hari igihe uba uri kurasengera ikintu ntubone igisubizo. Imana iri kirumva. Iguteza ugutwi. Umwanya n'umwanya urabona inyishu. Niyo waheza kuvugutirwa nawe kugira ugende gukiza abandi. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Imana irashoboye. Haleluya. Yisenga ubudahumeka. Priez sans cesse. Haleluya. Hari ikintu ugumako. Uragumako nturekure. Ntukupe linye yawe. Ntukupe telefone yawe. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Iyo uri kurarondera ntuva. Iyo ugiye kwishyuza nturekura. Yesu ahabwa icubahiro. Imana iyo uyigumye ko nayo irakwishura. Nta mugororotsi yahebwe canke ngo yibagirane. Haleluya. Naho yoba mu bikomeye abari karavugutirwa. Niyo mpamvu kuri no jambo rya Yobu litubwira ati mu gihe cyo kuvugutirwa niyo haboneka izahabu. Kandi muri ico gihe iyo wavyitwayemo neza nta musozi ushobora gutera ubwoba. Ngaha batubwiye ko imisozi mu kuyirandura kugirandurana n'imizi uhera mu mizi. Guhera mu mizi nta kintu na kimwe gisigara cyo gutera ubwoba. Nta kintu na kimwe gisigara. Nukuvuga igiti iyo ushatse ukirandura uhera indani mu mizi. Iyo ugiye kugikata kirasubira kumera. Uhera musi ukarandurana n'imizi. Ico giti nikizosubira kumera. Ariko bishobora mu gihe hari uko wateguwe. Yesu ahabwa icubahiro. Kugira umenye gusenga urategurwa. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Aha turi ngaha turiko dutegurwa. Nitwicariye ngaho ubusa. Yesu ashimwe. Twaje kwiriba, twaje kuvoma. Niyo mpamvu mu gihe turiko turasenga umwe wese nta usenga ibisa n'ivyo wundi. Iyo mbonye umuntu ahagaze atari ko aravuga aho wewe biramuraba kubera umwe wese arivugira. Yesu ahabwa icubahiro. Ubu wavuye mu rugo uvuga ati ngiye kurondera data. Nta wundi muntu mfise wo kubwira. Ngiye kugicani, ngiye aho mvugira kugira ngo Imana data intabare. Yesu ashimwe. Muri ico gihe nta uraba ubundi. Nimba uryama hasi umwe wese afise ibimuraba. Nimba witerera hejuru umwe wese afise ibimuraba. Muri ico gihe ubonye usamaye nturabe kubera we nturi polisi. Ntujejwe security. Wewe ni wirabe. Kubera umwe wese afise icamuzanye. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Niyo hageze kuvugutirwa nta uraba ubundi. Umwe wese akubitwa n'ivyiwe. Kugira ngo ivyo bintu aba ari byo bizokiza abandi. Yesu ahabwa icubahiro.
niyo mpamvu umwe wese yimenye ku gatwe kiwe, amenye gusenga, amenye guhagararira isezerano ryiwe, amenye ukuntu yitunganya kugira ngo Imana ishize amasezerano yiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Turahereza mu ijambo ryo muri Yobu nyene 30:12 na 13. Iburyo bwanje hahaguruka imihimbiri, basunika ibirenge byanje, bitegura inzira zo kuntera ngo bandandure. Ndasubiramwo, iburyo bwanje hahaguruka imihimbiri, basunika ibirenge byanje, bitegura inzira zo kuntera ngo bandandure. Mane dutabare. Muri icyo gihe uba uriko uravugutirwa, harahaguruka imihimbiri. Iyo mihimbiri igahaguruka iburyo, iyindi nayo igahaguruka ibubafu kugira ngo ishobore guta hasi. Ariko mu gihe bihagazemo neza, iyo mihimbiri uyirandurana n'imizi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muri uwo mwanya rero duhaguruke, twikureko ibiduhiga, twikureko imihimbiri, twikureko ibyaduhagurukiye kugira ngo biduteshe intumbero yo gushika ku Imana yadusezeraniye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hariho Imana ije gutabara, nubwo hariho abarira, hariho Imana ije gukiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hariho Imana ihagurutse kugira ngo itabare ubwoko bwayo. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Iyo Mana yacu ntirenganya. Yesu ashimwe. Kugira ngo iduhagurutse tuvuge tungana uko dushike ngaha kuri uyu wa gatandatu, ntirenganya na gatoya. Hariho uwabigambiriye gushika ngaha bitakunze, ariko twebwe byakunze. Twebwe rero byakunze, Yesu ahabwe icyubahiro. Twebwe byakunze tugira twiyambure ikintu cyose cyotuma tudashika ku Imana yatugeneye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Duhaguruke. Nangura kwiyambura ikintu cyose ubona kiriko kigutera cyotuma udashika ku masezerano yawe. You are
datanya kwanguka ijambo ritubwiye muri yobu ngo twikure kimbwa n'imihimbiri byose biduhiga mana datanya kuba turaguhamagaye kugira ngo ukore turaguhamagaye kugira ngo ukore utwambura ibyo tubuza gushika mu isezerano mu izina rya Yesu Kristo mana datanya kuba urakora mana datanya kuba nakikunanira uri umwami w'abami urakora uri kwizerwa data urakora uri ubushobozi data urakora eko tererere ababa uri imana datanya ko ndiho ushoboye byose mana datanya kubawa uri umwami w'abami nawe usa nawe nawe uhwanye nawe n'utabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo n'ubugwanirira mana datanya kubawa kugira ngo nabwo uzokomeza abandi mana data ushoboye uri mu kigeragezo umuhe mana datanya kubawa kugisimbuka amahoro kugira ngo azoshingira intaha abandi izina ryawe mana datanya ubawe turagushimiye kuri umwami w'abami turagushimiye kuri imana ugira neza turagushimiye kuri imana ugororotse turagushimiye kuri imana utabesha uri imana utananirwa turakwizigiye mwami w'abami wowe watubereye umwizigirwa wowe watubereye umunyembaraga wowe mana utabesha wowe mana utananirwa uri ndiho papa turaguhamagaye muri kino kibanza kugira ngo wigaragaze niwe wadutumiye mana datanya kubahwa nagiye na kimwe wigeze utumirira abantu bawe ubusa iyi saha turaguhamagaye papa kugira ngo bane natwe kugira ngo mana datanya kuba dukumve mu izina rya Yesu Kristo bigaragare ko twaje kuri uyu musozi bigaragare mana datanya kubahwa mu izina rya Yesu Kristo mana data ndiho ko ari wowe watuvugutiye kugira ngo tuvugutire abandi mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tubere igisubizo abandi turagushimiye kuri umwami w'abami turagushimiye kuri mahoro mu izina rya Yesu Kristo amina turavuga twese ngo Yesu 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 Hallelujah 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 Yesu arumva data arumva iyo umuhamagaye arakumva iyo umuhamagaye Yesu ahabwa icubahiro iyo umuhamagaye hari ibyaza gukemura Yesu ahabwa icubahiro muri iyi minota 5 hari ibyo Imana ije gukemura Yesu ahabwa icubahiro wowe wahagurutse ukaza hano hari ibyo Imana ije gukemura ku bugingo bwawe hari ibyo Imana ije gukemura aho ubaye Yesu ahabwa icubahiro haleluya 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 wowe udafise akazi wowe udafise icyo ukora Yesu ahabwa icubahiro ndabaza umuntu atarigera akora ku 200 mu bantu bari ngaha ninde atarigera akora ku 200 ninde atarigera akora ku 200 avuga ati aya nayanje nayi wanje mbizi aya nayi wanje mbizi ntawuhari Yesu ahabwa icubahiro Yesu ahabwa icubahiro ninde atarigera akora ku 50 avuga ati yana yanje mbizi mu ba mama ninde atarigera akora ku 50 avuga ati yana yanje mbizi aya nayanje mbizi banga ni bane wowe mu mama aba mama bane mwegere ngaha haleluya haleluya mumo wese yisengere
icubahiro nubwo hariho abarira hariho imana ije gukiza yesu ashimwe yesu ahabwa icubahiro nubwo hariho abarira hariho imana ije gutabara haleluya 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 hari igihe uba mu kigeragezo gikomeye yesu ashimwe yesu ahabwa icubahiro abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakagenda bongororanira ngo ntibuce ariko bugaca haleluya haleluya iki kintu cy'aba mama nagihawe ava Louis Mars imbere ya Louis Mars no kuvuga sinarinzi ko baba mama gusa ariko babaye aba mama yesu ahabwa icubahiro aba mama hajya kuba umumama niteka yesu ahabwa icubahiro kuba umumama niteka mu muryango ariko kutagira nayo kuri gisuguti birababaje yesu ashimwe yesu ahabwa icubahiro umwana akarira ukabura n'umuhi w'amajana 2 ukabura n'umuhi wa desa haleluya kandi ndashimiye cyane umuvyeyi wacu yampaye gukora muri kino gihe cyo mu kwezi kwa gatatu nukuvuga icyo Imana iba yarateguye nikigenda yesu ashimwe yesu ahabwa icubahiro haleluya icyo Imana yateguye naho bikiraba kandi ntigitigi yesu ashimwe mu gihe kigoye umuntu hari n'igihe munanira gusenga birakunanira gutangura ngo ntangurire ngaho urashobora no gusenga uko utarika urashobora kuba uri muri cya gihe cyo kuvugutirwa ukabura A na B yesu ahabwa icubahiro ukabura aho uhera naho uheretse kandi muri ico gihe habamo gutera uji imbere cyangwa ukajya inyuma hari benshi basubirira inyuma muri ico gihe hari benshi byankira muri iyo periode bikanka kandi ukumva ngo umuntu yaraguye urashobora kurara ntibuce abana bakakuririraho ukabura yucira nayo mira haleluya haleluya ukabura yucira nayo mira abavyeyi rero benshi hari igihe bagira umuntu ugatangura gutukana kuva yo wumvise ukivuka kubera kuri mu kigeragezo bisaba ko muri cya kigeragezo umenye uko witwara yesu ahabwa icubahiro umenye uko utambuka umenye uko ubigenza kugira ngo ukivemo amahoro nawe uzogende kwigisha abandi ubere inyisha abandi yesu ashimwe haleluya haleluya kandi umenye uko wugara umuntu muri bano bantu batanu ubushuruza ninde ubushuruza ninde mwana kimwe mukora haleluya aba bantu batanu ngoma ndabashingira intahe gato cyuko natanguye gushuruza ho minota 2 ko natanguye gushuruza byabaye ibintu byanjemwe bimaze kuza mu mutima wanje ndabitangura kandi natanguje amafaranga make cyane ariko gukora ico Imana yakubwiye gukora nabikorana n'akazi ari isanzwe nkora ariko byose narabikora neza muri ico gihe narose umutahe w'ibihumbi 60 ndatangura igikorwa cya mbere kandi muri ico gikorwa cya mbere cyabyaye ibindi bikorwa gushika aho ndonka ibintu amazu arenga 5 ushobora gukorera yesu ahabwa icubahiro no kuvuga rero ikintu Imana je yanshize ku mutima ngomba
ndababwire ko ata muntu n'umwe muri mwebwe batanu adashoboye gukora kandi gukora hariho amafaranga atari ayo kurya naho byo bari ibihumbi 10 uvuga ati ngomba nkora iki kugira nshike gushikana yangeneye. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. hariho amafaranga yitwa mukora umbone ugiye kuyonona biraguhanga kandi kugira ngo usubire kuronka ayo yandi mahirwe hari igihe bikugora. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. icyo Imana yashyize ku mutima ni uko nawe nzorenza amafaranga 50,000 jewe nyine nawe nzorenza 50,000. ayo 50,000 muri batanu ni 250,000. umwe wese yiga umugambi wiwe icyo azoyakoza, ariko mumenye ko ayo mafaranga atari ayo kugenda kugura ibisuguti ubunyene, atari ayo kugura irengarenga ubunyene. ayo mafaranga ni ayo gukora igikorwa kiri ku mutima kandi kizobyara umusaruro. turi mu kwa gatatu, muzoshinga intaye mu kwa gatatu muvuga ati hari icyo Imana yakoze muri uyu mwaka wose. Yesu ahabwe icyubahiro. nzobikora buke buke, ariko mwese uko mungana nzotegerezwa kubikora uko Imana yabimbwiye. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, bisubira mu bibanza byanyu. kandi rero ngejeje ngaha ndabashimiye cyane abumvise rino jambo uko Imana yabiteguye kwari uko nyene. Imana ubahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagwanirire, Imana yugurure ibyari byarugawe, Imana ibatambutse ibyo mutashobora gusimbuka, Imana ibavugire aho mutoshoboye kuvuga. Yesu n'umwami, Yesu arakora, Yesu aravuga bikaba, Yesu arategeka bikemera. iyo umuhamagaye nta kintu na kimwe kidashoboka. umwami w'abami arakora, ndiho arakora, nta kintu na kimwe kimunanira. n'uyo mwami ari papa, duhamagara ibihe byose akatwumva. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen.